Sallallahu alaihi wasallam asyaraqal badru alaina wa tafasirul wujuh islamu sadika mara'aina qadmu ya wala sururi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini ya Allah dengan kekurangan-kekurangan-Mu ya Allah.